Yes, nongere nguhereze ikaze kuri Kigali Sport once again. Nanone indi ncuro ngiye kuba nkuganira amakuru menshi cyane aremereye kuzamuka muri aya masaha. As usual, nkuko usanzwe imenyereye ndacyari Fredizo wow, undi kabisa uterahinduka cyane. Urugo ruracyari urwanjye, urwawe rukaba urugo rwacu. Aha ni mu rugo twese kabisa, aho tugenda tumenyera habari zigiye zitandukanye z'uyu mupira w'amaguru by'umwihariko haba w'Iburayi cyangwa se mu Rwanda, cyane equipe nationale yacu. Hanyuma muri aya masaha rero tugiye kuba tugendana nku driving neza cyane mu makuru ari kuzamuka ku mugabane w'Iburayi, ibyaganiriweho mu gitondo. Ubwo ndavuga ibyaramutse, ibyiriwe, ibyo tugiye kurarana n'ibyo turi buramukane. Ibyo nibyo mari kugenda nikoza kuzanyamo n'ubura dossier n'ubikindi ca mu binyamakuru bigiye bitandukanye, ngana na bamwe mu expert ku ma transfer bagira ibyo bambwira cyane ko twageze mu gihe cy'ama transfer. Ubundi nanjye icyo nkora ni ukubyegeranya nkabishyira hamwe nkabikuderivaringira nkakudrivinga neza cyane. Ubwo rero nyemerera tubane muri iyi minota tugiye kuba dusunika cyane ngaruka kuri izi nkuru ziremereze kuzamuka muri aya masaha. Nkuko wagiye ubibona cyangwa se wagiye ubisoma, ndibuze gushimashima kuri tara zigera kuri 3 nshya mu ikipe ya Manchester United ziriguzwa nayo, cyane ko harimo bamwe mu basore baremereye bishoboka cyane ko twanabona basinyishwa, ariko bamwe muri bo baracyari bato. Kuri Rashford, Paul Scholes hari ikintu yaje kumuvugaho gikomeye cyane, amushimira ikipe ya Arsenal kuruta indi kipe yose yakerekezamo mu gihe umusore bitarajyaho umucyo ibyo ikipe agomba gukinira, yewe nandi ma update aremereye ari bugenda azamuka. Buriya hari igihe nshobora kubwira ati nakubwira kuri iyi nkuru, ariko naba ndi kwikubwira akabahanguyeho update ikomeye ikakaye. Ikintu nkora rero mbe ngomba kukubwira ako update, ubundi byaba kukuramburira iyo nkuru cyangwa se iyo ngingo nkaba nayikuramburira inyuma. Ubwo rero aho ngaho ni ugiye twinjamo as usual nkuko bisanzwe imenyerewe. Ndabanza ngushimira wa subscribe nze nawe utarabikora wabikora kugira ngo byinshi tugiye kuba tuganiraho bitazajya bigucika. Yes, nduburira dossier zanjye muri Talk Sport kuva kijya kwitana Kigali Sport cyana kintu mwumva imikoranire kwe kuba kamaja rwose. Ubwo rero abambwiye ati wowe tubona ari uko interview yahuye akira abanza ucangemo abanyarwanda aya makuru. Talk Sport rero yabanje kumbwira ko muri updates za Fredizo ko umutozo watozaga ikipe ya Lens yari yatesheje umutwe Paris Saint-Germain mu Faransa witwa Pierre Sage. Ibiganiro bigeze kure kugira ngo aze Selhurst Park asimbure Oliver Glasner wamaze kubatandukana n'ikipe ya Crystal Palace. Uyu mugabo ubwe yamaze gusaba ikipe ya Lens ko yamurekura. Yabwiye ati ndashaka kugenda, ariko muri Lens ntago bashaka kumurekura gutyo byoroshye. Uyu mpapa rero bijyanye na performance yerekanye mu Faransa bivuga atari Crystal Palace mushaka gusa ko namwe mu equipe akomeye cyane yo muri Asirazuba bw'isi, wanavuga mu Barabu cyane igihugu nka Saudi Arabia bari kumushaka cyane, ariko concrete interest mu ikipe ya Crystal Palace iri kumugati ngweno sha muri Premier League muri yo championnat idominwa n'ikipe ya Paris Saint-Germain. Uraba umusimbura mwiza cyane wa Glasner. Hanyuma ubwo nihutisha cyane indi update iri kugenda izamuka muri amasaha nakunyuriramo of course kugira ngo naza no kuza kuba mbatindira hano. Barambwira ko nsimbukiye muri Demira, ngiye no kwa nkuramo nyinshi cyane zimwe mu nkuru zisa nkaho ziremereye ziri kuzamuka muri kinyamakuru. Hari utayizamu wundi wongeye kuboneka ku isoko, ubaka kanya uri available witwa Dusan Vlahovic ukina ikipe ya Juventus today. Ikipe uzishaka rutayizamu irangira cyangwa se itungire uyu muntu. Ubu nkugize umu agent mwaye bubasha, wowe bakakanya gurisha Dusan Vlahovic. Muri comment mugurisha umbwire wamushimire ikipe. Uyu musore impamvu rero tumushyize ku isoko ngewe na Demira nuko uyu mutara mwitwa Dusan Vlahovic mu ikipe ya Juventus araza kubasokamo nko free agent nyuma yuko bananirirwanwe kongera na amasezerano muri ikipe ikina shampiyona mu Butaliyani Serie A. Uyu rutayizamu ivuga ko yanze kongera amasezerano mu ikipe ya Juventus nyuma yuko bagoranye ku kijyanye n'amasezerano n'ibiyakubiyemo by'umwihariko ingingo y'umushahara. Bivuga ko Juve ku mushahara yamuhaye we yifuza ko harenza izindi miliyoni 2 ku mushahara yazakira net ku mwaka, ariko Juve ikavuga ati ize 2 ntago twazirenza. Rero niho uyu musore safata umwanzira avuga ati no way nabo turi ko mezanye. Mwibutsa ko mbere ko aza muri Juventus uyu mutaramera aciye mu makipe nka za Fiorentina agira saison nziza, Arsenal iramwifuza icyo gihe arayibenga arabibwira ati ntago byakora ntago naza kubakinira birangiye agiye muri Juve. Ubaka kanya rero ari available on the market, bikavuga ko amakipe menshi muri Premier League arenga hafi 4 ari kwifuza uyu musore. Ibiganiro bishobora gutangira vuba, ari naho nkubarije ikibazo cyo kugira kiti uyu musore uramubona mu yihe kipe cyangwa se uramubona ajya he. Hanyuma
ndahita nsimbukira mu ikipe ya Chelsea naho hari umwe mu basore hano ko rero de Sport iri kumpereza umukunzi wa The Blues yegere hino. Nabonye muri iyi minsi tambutse muri Chelsea abantu benshi cyangwa se abakunzi bayo ibintu bira service zayo zitangirwa mu izamu inyuma y'ubwugarizi, inyuma ya defense. Uriya muntu uhagaze muri ariya mapoto uko ari atatu, abiri ashinze na rimwe yatambitseho, ntago banyuzwe nawe. Ndavuga Robert Sanchez na Philippe Ferguson uri gukoma agashaka gusohoka. Rero bivuga ko Chelsea nyuma y'uko igane na Strasbourg bagiye kuzana umusore witwa Mike Penders, hari undi musore bamaze iminsi bakurikirana ukina muri championnat yo mu Butaliyani w'umuhanga cyane ukina ikipe ya AS Roma witwa Civilar Mile cyangwa se Mile Civilar. Uyu musore kuri zimwe muri statistique nagerageje gukurikirana ze, afite imyaka 26 akaba ari umunya Serbia, afite 1.49 buri kumva hafi 1.90. Hanyuma ku kijyanye no mwizamu kuna hagaze n'umugabo cyangwa se n'umusore 26 ndeka kabataraba umuntu wahatarukanganye cyane abari umusore wakwitwa umugabo, akaba afite bumwe mu bwiza mu cyo bita guhandolinga umupira mu kufata mu biganza ntagaruka. Icya kabiri na reflex kwa kundi umuntu yirambura nka tuno tunyamanswa tunyamaswa two mu rugo abantu borora. Ubwo ndi kwanga kuvuga kanyahuku, nshaka gukoresha ijambo rikwiye injangwe. Mujya mubona ukuntu injangwe zirambura zifite ko kantu ka reflex. Uyu musore rero nawe yifitemo icyo kintu cya reflex zidasanzwe, akabafatira ikipe ya AS Roma yo mu Butaliyani. Iyi sezo akinya imikino 48, igitangaje akipinga clean sheet 21. Icyo kintu sinzi imana kucyumva ukuntu kiremere cyane. Clean sheet 21 mu mikino 48, akaba nafashije ikipe ya AS Roma itozwa na Gasperini kukuba izanakina imikino ya Champions League. Aba nibo batumye amakipe arimo Juve na Mirase zitikarifa muri Champions League, i Roma ndetse n'ikipe ya Como, hakiyongeraho of course Napoli ndetse n'ikipe ya Inter Milan. Izo nizo nye zizakina Champions League. Rero iyi qualification kuba ikipe ya Roma izakina Champions League harimo nakaboko k'umuzamu w'umunya Serbia witwa Mile Civilar uri kwifuzwa n'ikipe ya Chelsea. Bivuga ko nibiganiro bishobora gutangira vuba. Akaba yaraje mu ikipe ya Roma 2022, bamuzaniye ubuntu bamukuye mu ikipe ya Benfica igihe amasezerano yarangiraga. Benfica akaba yarageze amavuye muri Anderlecht. Aho hantu muri Anderlecht mvuze impamvu nashaka kugaruka ku makipe yaciyemo nuko mu gihugu cyo mu Bubiligi icyitwa gucura impano mu izamu muri iyi minsi mu isi y'iki gihe bari hejuru cyane, bari so top. Rero mya Serbia biri kuvuga ko ikipe ya Chelsea imwifuza mu buryo budasanzwe. Ibiganiro biri buze kuza kuba bikomeza. Arugurwa bivugwa ko ari rwa agaciro ka 42 z'amapaundi. Ubwo namaze gusimbuka ikipe ya Liverpool Day Corps bari kumamo update nayo muri ikipe. Bivuga ko hari akana bafite k'imyaka 15 kitwa Josh Abe kakinaga amakipe y'abato ikipe ya Liverpool, cyane ko yageze mu makipe y'abato ya Liverpool ari munsi y'imyaka 5. No mwana w'umuhanga cyane kabisa, gakina kaca ku mpande. Aka gasore kamaze iminsi gakurikiranwa n'amakipe arimo Manchester City, Man U, Chelsea na Real Madrid. Noneho Madrid yanarenze kugashima gusa inagatumizaho i Madrid Santiago Bernabeu kajya kwatembera kugira ngo barebe ko baka interesting kugira ngo kazahite gasinyira ikipe ya Real Madrid cyangwa se bagakure mu ikipe ya Liverpool. Aka kana karahagera n'ubushake bwa Madrid bwavuga kuba gahuje umu agent na Trent Alexander-Arnold muri agent yabo yitwa Gelch, umukiriya wabo cyangwa se abayikuriye bakaba bitwa PLG agency. Ubakakanya ngo yabaye part of iyo bita Gelch. Akakana rero nuko muri Madrid yabikoresheje ibinyije muri uwo agent wa Trent Alexander-Arnold kugira ngo bahite bakazana Santiago bakareshya, ariko birangira Liverpool igakonvense. Bikaba byamaze gutangazwa ko uyu mwana ari buze kuza kuba ahabwa cyangwa se yongera amasezerano. Uretse ko buri mwana ari munsi y'imyaka 18 ntabwo amurengeje amasezerano y'imyaka 2, amuha amasezerano y'igihe gito, nyuma yagera imyaka 18 cyangwa se 17 n'andi mezi akaribwo asinya professional contract. Akari Liverpool ibikagaho impano yayo idasanzwe. Hanyuma Newcastle United nayo iri gukomanga nyuma yuko igurishije Anthony Gordon, yamaze kubenguka umusimbura we, umusore w'umunyespanyol ukinira ikipe ya Osasuna muri championnat muri Espagne ya La Liga witwa Victor Munoz, nkuko El Chiringuito ibyandika ikinyamakuru nkunda cyane. Uyu musore ahana tereye ubwoba, naje kumukurikirana nsanga ari mu ikipe y'igihugu
ya Espagne ari mu basore bitwaje akina mu ikipe ya Osasuna. Muri ise zitambutse yatsinze ibitego bitandatu anatanga assist zigera kuri 5 nyuma yuko yatandukana n'ikipe ya Real Madrid ko yakuriye mu bato yagiye muri Osasuna ho gatoya atera saison nziza none bakakanya Newcastle kuvuga tuyingu ine twahita dusimbuza Anton Gordon. Izina muryandikana bamwita Victor Munoz omuwinga hatari ateye ubwoba ca ku mpanda nyanyagira nk'ishanyarazi cyane. Hanyuma papa wa Alex McAllister witwa Carlos McAllister yamaze gutera utwatsi amakuru yerekeza umusore we mu ikipe ya Real Madrid. Yavuze ati agana n'ikinyamakuru Eram ati maze iminsi nkurikirana ibinyamakuru byinshi bigiye bitandukanye bigaruka ku musore wanjye ngashobora kuba yakageza mu ikipe ya Real Madrid, ariko ndagira ngo mbabwire ko ibyo byose ari ibinyoma kuko nta muntu numwe muri Real Madrid twari twaganira. There is no information about Alexis current situation at Liverpool. Ati no muri Liverpool nta makuru y'aka kanya nasa nkubaherezaho, ariko by'umwihariko nanone nta namakuru mashya ahari kuri uyu musore wanjye Alexis McAllister. Yewe n'amakuru amwitse muri Espagne turayabona kenshi, ariko nta kipe yo muri Espagne by'umwihariko ya Real Madrid twari twaganira. Yesai ibyo rero bitabinjiza kuri deal issue saga y'umwongereza ukina ikipe ya Manchester United barinze muri Barcelona Marcus Rashford. Aka kanya bimeze bite, bigeze he kuri uyu mwongereza? Yes, turamuganira iminota itari buze kuza kurenga 5 ariko y'umuriro iremere cyane. Ndabanza kubabwira update aka kanya bahise bampereza muri Demira bambwira ko biri unlikely ko Bayern Munich yamusinyisha. Deal yamaze kuba iba off mu ikipe ya Bayern Munich nyuma yaho ikipe bengutse umusore w'ikipe ya PSV witwa Ismail Saibari uri witenja mu ikipe ya Bayern Munich azajya herekanya umwanya na Luis Diaz. Niko Bayern yabuze Anthony Gordon nababwiye yandiyo mande bigoye ko ari gashaka kwerekeza muri PSG nubwo na Liverpool mushaka, ubwo byatumye no bahita bajya kuri option ya gatatu ari umusore Ismail Saibari ukina ikipe ya PSV. nkuko Foot Mercato ibitangaza iravuga ati kuri Rashford rero biragoye isa yungana na Demira ati ntago uyu musore azerekeza mu ikipe ya Bayern Munich. A deal is off cyangwa se byamaze kuba birangira mu Budage, ntago Rashford yahajya. Ibyo bita binjyana kuri mugenzi we bakira mu ikipe y'igihugu Ole Watkins waganiraga na Rio Ferdinand kuri podcast nziza gira yitwa Rio Ferdinand Presents kuri YouTube kwakurikirana cyangwa se babatarama bakurikirana utuntu n'utundi. Iyi podcast ntago wayoberwa cyane kuko iri mu ma podcast buri abakunzi ba Manchester United baboneramo inkuru nyinshi cyane. Yaganiriye na Ole Watkins by'umwihariko amubaza ku mukinnyi waba waramutunguye mu myitozo atungurana atangaza uyu Marcus Rashford. Mfite handi makuru menshi cyane. Yavuze ati mu myitozo kenshi nagiye nkwana n'abakinnyi benshi mu ikipe y'igihugu no muri club ya Aston Villa, atari ko hari ikintu tujya tugira cyitwa mariboso kwa kundi mushobora gufata nk'abakinnyi cyangwa se groupe umubare mwinshi w'abakinnyi bagakora ikizero akajyamo abantu hagati mu kibuga mukabagumishamo mugaherekanya mu buryo bwihuse ari nka touche imwe ariko kakaba kantu kakitozo biraga gashabura abakinnyi mu buryo bwo gufata icyemezo byihuse mu kibuga, harimo ko gupasa hakaza uko gusikana nyine uvuga ati nimba umuntu aje hanga ndahita nanga bara hangaha mu buryo bwihuse cyane, no gutanga umupira uriho cyangwa se uri ku gitutu ariko ukaba wawutanga neza. Ati icyo kintu rero tujye tugikora cyane mu ndimi z'icyongereza bakita rondo, twe mu Kinyarwanda ntago ari mu Kinyarwanda, mu Rwanda tubyita riboso cyangwa se no kugira utera gucanganyikisha umuntu, gucamucisha umuntu kamushyiramo hagati harimo kumurazamo kuko akenshi hari ukuntu twaba turi gukina ka riboso kavuga teka tumugumishemo tumurazemo mpaka bumukereyeho. Rero ngo na Rashford iyo bigeze kuri zira gahunda nkuko Ole Watkins abitangaza ati ari mu bakinnyi bashoboraga kuba bari gukina haba muri National ndetse no muri Aston Villa turi gukina iyo riboso cyangwa se ako kantu ka rondo, nanjye nkaba ntari muri babakinnyi bari hagati mu kibuga bari kuzuyaza nje ndi mu bari ku ruhande kugira ngo nanjye mpasanye na bagenzi banjye ndi mu bagize ikiziga, ariko nanjye sereri kamfata bijyanye n'ubituna bari gukora cenga bya hatari touche passes yose cyane cisha imipira mu maguru y'abantu abambi ku tuntu tw'uducobo. Avuga ati ari mu bakinnyi nyine nabonye mu myitozo bakantungura cyane. Kabari Marcus Rashford ndacyamukomeza nago ndamuvaho. Uyu mugabo rero Marcus Rashford ibye biracyari mu kirere cyane, ariko umwe mu legends w'ikipe ya Manchester United Paul Scholes nawe yagize icyo amuvugaho. Paul Scholes ati yavuze iki kuri Marcus Rashford? Uyu papa yatangiye atangaza avuga ati njewe ari ibishoboka Rashford mubonye yerekeza mu ikipe ya Arsenal yaba ari a great move,
yaba ari amahitamo meza kuruta indi kipe yari yose yakerekezamo igihe bya Barcelona byaba byanze. Uyu mupapa ndahita njya ku magambo yavuze, ntabwo ndibuze kuza gutinda ku bintu bye byinshi bigiye bitandukanye. Avuga ati Rashford turabizi afite amahitamo menshi, ubwo yanagaruka kuye mu Budage ariko maze kubapudetinga ko yamaze kubavamo. Avuga ati igihe byaba byanze bya Barcelona, Rashford agiye kwa Mikel Arteta, tubona ko ashaka kongera kudefanda igikombe cya Premier League muri season itaha, akagaruka no muri Champions League akaba yavujurira. Atayo niyo mahitamo yeza, yaba ari positive move haba kuri Arsenal, haba kuri Manchester United, yewe no ku ikipe ndetse no ku musore Marcus Rashford. Ibingi yabivuze muri podcast nayo yitwa The Good, The Bad and The Football. Mazina rwose y'ama podcast y'aba papa bateye ubwoba bakaze, icyiza ikibi n'umupira w'amaguru. Niyo podcast yarariho uyu mupapa witwa Paul Scholes avuga ati ikipe ya Barcelona turabizi iragerageza iranashaka kumusinyisha ku giciro kiri hasi cyane, kandi ibyo Manchester United turabizi ko itazabyemera. Kandi abizi ko ikipe ya Arsenal ivuga mu makipe mushaka tiragiye muri Arsenal yaba ari a great move for both parties, ati yaba ari amahitamo meza ku bantu bose bari involved muri iyo transfer, haba kuri Man U, Rashford ndetse n'ikipe ya Arsenal. Ati kuko nimba ikipe ya Arsenal mushaka iri guhanganira by'umwihariko iyo Champions League ishaka gutwara iyo Premier League, none Rashford yaba ari amahitamo meza kujya ahantu ahatanira nyine, cyangwa se hari iyo mentality y'abantu bashaka ibikombe. Yewe no kuri Amani ikabona n'aya mafaranga ishaka Barca itari kuyihereza, yewe no kuri Arsenal ikaba rekipeye umukinnyi w'ikipe y'igihugu, umukinnyi ufite experience, umukinnyi ukunzwe n'Abongereza. Ati cyaba ari ikintu kidasanzwe cyangwa se cyiza. Ati nabyo kumona garuka muri Manchester United, ati kenshi nagiye mbona umukinnyi ava mu ikipe nkuru akajya mu yindi akongera akagaruka muri ya yindi. Mu magambo ya Paul Scholes, sinigeze mbona umukinnyi uva mu ikipe nkuru akajya mu yindi kipe nkuru akavamo akagaruka muri ya kipe nkuru nanone ngo bimuhire. Ati rero muri Manchester United natwe turabizi yuko batayifuza ko yagaruka. Ati rero uyu musore aba yari wigira mu kipe ya Arsenal byaba ari saba cyane, akakomeje gukora cyane. Rashford ashaka gukonvenka abose bamushidikanyaho mu gikombe cy'isi, uretse ko imibare yerekanye muri iyi season ibitego 12 na assist 14 mu 49, si statistique mbi, ariko nyine yasi y'umupira w'amaguru twamaze kubibona ko nta muhigira, bisaba kubikorera watinda cyangwa se waziyazaho gatoya, ubwo abandi bahita babigirukankana ako kanya nta gutinda. Ndahise tsimukira rero kuri yindi update iri kuzamuka naho y'umusore w'ikipe Aston Villa witwa Morgan Rogers uri guzwa n'ikipe ya Manchester United. The Athletic irandika ko haba Michael Carrick, Jason Wilcox ndetse n'umuyobozi w'ikipe ya Manchester United bufitanye imibanire myiza n'uyu mukinnyi witwa Morgan Rogers wa Aston Villa, a very good relationship with the player. Bafitanye imibanire myiza. Ibyo rero bikavuga ko ikipe ya Manchester United kandi yibona heza ho kuba ifite resources, ubushobozi, ubukungu, aho mwumvemo agafaranga ko kuba yapuringa off deal nk'iyingiye yo kwemeza Aston Villa n'umusore ikaba yamusinyisha bijyanye, ariko n'ahantu bashyize imbaraga mu gushaka gusinyisha abakinyi ariho hagati kuri gatatu, ndetse n'umukinyi fasha Benjamin Sesko nuzaza gutanga umusada kwa Matheus Cunha. Ati rero ibyo byose bishimangira ko Manchester United kuba yajya kuri uyu musore irajyaho imumininga business cyane, deal ye iriho. Uyu musore w'ikipe Aston Villa uyifashije gutwara Europa League akinye imikino 15 atsinda ibitego 3 na assist 5. Overall muri Aston Villa akinye imikino 55 atsinda ibitego 14 atanga na assist 11. Akaba yarahamagaye mu ikipe y'igihugu, abakinnyi barimo ba Cole Palmer barasigara ntibahamagarwa, ariko uyu mutaramu arahamagarwa. Morgan Rogers umwe mu Bongereza bivugwa ko rwose bitazanatungura tubonye ku 10 ry'Abongereza, akora umuhanga nk'umu playmaker mu buryo bwo kubaka umukino acyana bagenzi be mwiza mu mupira yo mu kirere cyane, we azizamuramo wa Benjamin Sesko bamupima hariya kuri randeshye nziza cyane depoza mu rucundura, yewe n'ikintu cyitwa pressing n'umukozi cyane. Ibyo bigenda bikuza cya kintu cya Manchester United yifuza buriya mu bakinnyi cyo kuvuga ati dukeneye abakinnyi bari Premier League proven, bamaze gukonvenka muri Premier League, ari bo bakunyana ba Brian Mbeumo tubonye ukuntu babaguze. Ubwo yaba atari Premier League proven akaza ari umuntu ufite inyota inzara, ari umukozi, ari ba Benjamin Sesko hari aho yaciye akabikora mu buryo budasanzwe, anakiri gushingiraho by'umwihariko ikora zimwe muri transfer cyangwa se ijya ku isoko nk'uko turi kwibona irirema. Hanyuma ni ikipe ya Manchester United sasa hari abasore batongeye kugarukaho iri guhuzwa nabo, cyane ko yamaze kuba inohereza abascout bayo kugira ngo ikurikiranye ndahera ku musore w'ikipe ya Leicester ufite imyaka 19 witwa Olabade Aruko, umwe mu mpano zikiri nto
by'umwihariko umupira w'Abongereza, akaba akina yugarira ni umudefanseri. Bivuga ko Manchester United muri isama yamaze kohereza interest yayo muri kipe ya Leicester, ubusabe bwo kuba imwifuza, ubwayo iramwifuza nk'uko amaraporo menshi hano n'amadosiye agiye atandukanye ari kubinyereka. Ariko Leicester nayo ngo irashaka kugaruka muri Championship nyuma yo kumanuka mu cyiciro cya gatatu League 1, ati barakora icyo bashoboka cyose kugira ngo uyu musore nabo bamugumane, ariko Man iri kumureshya muri wa mujyi wo gushaka abasore bakiri bato kugira ngo baze bazakurira muri iyi projet ya Manchester United imyaka myinshi iri imbere. Itangana nuko bashaka no kumugura bakaba bamubika cyangwa se bakaba bagumana, ariko bagahita bamwohereza nko muri Championship cyangwa se muri iyo League 1 muri kipe ya Leicester, akamubwira ati turamugura mu mugumane mu mukomeze muhereze iyo exposure cyangwa se iyo experience, ariko nyuma azagaruka umukinnyi wacu. Yiseze uyu mwana akaba ateye imikino 17 agatsinda ibitego 2 na assist imwe. Imagine ari umudefenseur akina ku ruhande rw'iburyo cyangwa se hazwi nko kuri kabiri. Akaba ari nacyo Manchester United igenderaho ivuga ati abantu nka Diego Dalot na Mazraoui barahari ariko imyaka si mike, ati rero nago tubizeye by'igihe kirambye. Rero uyu mwana uvuga ati akina kuri kabiri, atsinda ibitego 2 muri sezo, akanatanga assist imwe ku mikino 17 aba yabonye iminota 950 muri sezo yari yabanjirije iyi ngiyi. Akaba nabwo yari yakinye amakipe agiye atandukanye y'abato equipe ya Leicester, yewe n'inkuru akabona iminota, agakina imikino 22, agakina iminota 1391 nabwo agatsindamo ibitego 2 muri sezo 2 zitambutse, akaba atsinze ibitego 4 akina kuri kabiri. Bivuga ko ari umupeti ufite tari dasanzwe uri gutekerezwa n'ikipe ya Manchester United, bari kumonitoringa mu buryo budasanzwe ku buryo bitazadutungura tubonye uyu mwana United imusinyisha, ubwo izina rye mu ryandikano bamwita Olabade Aruko. Ibyo bitabinjyana sasa kuri indi zira muri ikipe riri kugenda rivugwa by'umwihariko mu kipe ya Manchester United. Hari umusore ukina mu Buholandi nk'uko The Telegraph yampaye inkuru kugira ngo nze nyibabwire, witwa Kodai Sano. Akaba ari agosere k'agahanga gakina mu ikipe yitwa Nek Nijmegen, nako kakiri gato nubwo mu myaka atari muto cyane, afite imyaka 22. Bivuga ko uyu mwana yamaze gukomangira ikipe yabwira ati ndi tayari, igihe kirageze kugira ngo mbe nasohoka muri ikipe ya Nijmegen. Ariko sinshaka gusohoka muri Nijmegen gusa, ndashaka no gusohoka muri championnat y'Abaholandi, uretse ko PSV iri interested, iramushaka mu buryo budasanzwe cyane. Rero uyu mupeti uretse PSV, ikipe ya Manchester United bivuga ko nayo yamukurikiranye kuri imyaka 22, akaba akina hagati mu kibuga, yakina nka nimero 6 cyangwa se nka nimero 8. Iyi sezo imibare afite mu ikipe ya Nijmegen, akaba yarakiye imikino 39, agatsinda ibitego 3, atanga assist 8. Izo assist nyinshi yagiye zitanga yegereye imbere, akina nko ku 8 ngaho ukuntu ajya gukina nka Kobe Maino mo kuntu, ariko noneho no mu kugarira akaba ari umusore ufite imbaraga, akaba ari umuyapani buriya ku kintu cyitwa abayapani wa create yabo ntishidikanywaho. Akaba yaraje muri ikipe ya Nijmegen avuye muri Fagiano Okayama yiwabo mu Buyapani. Ubu tuvugana rero akaba ari muri ikipe ya Nijmegen, akaba batereye season nziza cyane itumye PSV imwifuza, ariko na Manchester United ikaba ikmwifuza. Akaba ari season ya gatatu ateye. Season ya mbere muri ikipe ya Nijmegen yayiteye 2023-2024, ati imikino 30 muri iyo season, atsinda ibitego 5, atanga assist 2. Season ya 2024-2025 akina imikino 27, atsinda ibitego 2, atanga assist 2. Iyi season akina imikino 39, atanga assist 3, anatsinda ibitego 3. Rero akaba ari tara idasanzwe nayo. Bivugwa ko nkuko ndi kubibona rwose hano The Telegraph yo mu Buholandi binyandikira ati uyu mwana PSV iramushaka, ariko na Manchester United imaze igihe imukurikirana. Hanyuma hari umukinnyi yeze guzwa n'ikipe ya Manchester United witwa Morten Hugelmann, ukindi kipe ya Sporting yo muri Portugal. Amorim yigeze kumushaka kugira ngo amusinyishe, ariko birangira byanze. Rero uyu mutaramo biri kuvugwa ko na Arsenal yigeze gushaka kumwifuzaho gatoya, Chelsea yaramwifuje nohereza offre muri Sporting, ariko bigenda bigura intege. Rero aya makipe muri uko gusinzira kwayo biri kuvugwa ko ashobora gutungurana ahita yerekeza mu ikipe either ya Atletico Madrid cyangwa se Real Madrid. Izo zombi Mourinho muri wa mujyo kuvuga ati nashaka kubanza kubaka ubwugarizi bunafite umukaseri imbere yabo ukomeye wansorera imipira neza. Bivuga ko uyu musore amushimye kuko aramuzi muri Sporting nk'umutoza atozaga muri Benfica, ariko n'ikipe ya Atletico Madrid kamubonamo umusimbura mwiza wa Koke uri gukura mu myaka. Uyu mugabo ni kapiteni wa Sporting ku myaka 26, yifitemo icyo kintu cya leadership, karite nishidikanywaho, numanga cyane. Rero bikavuga ko tushobora kumona yerekeza i Madrid nyuma yo kujya ashakwa n'amakipe menshi agiye atandukanye. Ndasoreza rero kuri uyu musore ari nawe wanyuma ndisaho ningira utu Sky Sports yo mu Budage yanganiriye, witwa Felix Nimecha, bakurikira umupira mu Budage, muramuzi mu ikipe ya Borussia Dortmund. Bivuga ko uyu musore nawe ari gukomanga asaba Borussia Dortmund ko yasoka icyari cyo gihe yajya kugerageza mu zindi championnat.
afite imyaka 25 akaba ari umudage akaba yaraciye makipe arimo Wolfsburg yavuye maze muri ikipe ya Borussia Dortmund 2023 iyi sezo akaba akinnye imikino 42 atsinda ibitego 5 atanga assist 3 akina hagati mu kibuga yakina nka nimero 8 cyangwa se agakina nka nimero 3 akaba umuhanga mu gutsindira amaduheri yo hasi mu gupapura imipira yo hasi utuntu twita interception cyangwa se interceptions akaba umuhanga muri two yewe no gukina imipira miremire ahereza abakinnyi baca mu mpande cyane. Rero amwe mu equipe bivuga ko yakurikiranye cyane uyu musore nubwo ataragaragaza interest haravugamo ikipe ya Manchester United. Ariko nkasoreza ku kantu ko kuvuga ngo Sky Sports yakotinze ivuga ngo Manchester United are still in contact with intermediaries of Felix Nmecha. Ikipe ya Man U iracyari mu biganiro n'abahagarariye uyu musore w'umudage Felix Nmecha yuko muri sama bamutekerezaho byakangu ikazaba ubutaha. Imyaka iri hejuru ya yandi twagarutse Manchester United igendera ishaka gusinyisha ukiri muto umukinnyi ukiri muto imyaka 24 uyafite 25 yamaze kuyuza bikavuga ko ariko bijyanye na performance yerekanye imyaka amaze mu ikipe ya Borussia Dortmund umukinnyi ufite exposure cyangwa se experience yo gukina Champions League nta kabuza bamusinyisha. Umuntu utsinze ibitego 5 mu mikino 42 akina hagati mu kibuga ati nawe n'umuntu twazatekerezaho uretse ko iki kintu nongere nkishimangire nkikubwire neza aba bose ntago United yabagura ari abakinnyi 8 tugaruka ku bakinnyi benshi hagati mu kibuga izi ngiza bari option nkuko bavuga ati baracyari mu biganiro baba exploring bavuga ati se uriya move yanze nitwata tujya kuri uyu nikosa muri ubu buzima no burya busanzwe na social life buturimo kuba udafite plan B cyangwa se na plan C. Rero iyo bigeze mu mupira w'amaguru muri ibintu bya transfer ikipe ibitegetswe kuba ifite amahitamo ya mbere aya kabiri aya gatatu kugeza ku ya kane yewe na gatanu byabaye ngombwa ugomba kuba uyafite. Nuko bana basore nka ba Felix Nmecha nabo bari muri ako gateko kuvuga ati man yibatekerezamo kandi ma option igihe bamwe na bamwe bifuza byakanga byira bajya kuri aba by'umwihariko cyane ko uyu musore we ari no mu bafite experience y'imikino ikomeye ku mugabane burayi nk'umukinnyi wa Borussia Dortmund. Yesai ubwo nyeka ko ngerageje kwirukankamo na update ari kuzamuka muri aya masaha zimwe mu nkuru navuga ngo nkusanyije akakanya ariko n'izindi ziracyaza ewa ni nkuru ziri kumanuka umuba no mufiririzo dosiye imwe ivaho hazindi uko rero nanjye niko ndi gukomeze kugenda nzegeranya nzikusanya kugira ngo nze kuza kuzigutegekana neza cyane kuri Kigali Sport genda cyari Fredizo ubundi mwebwe mukomeze mwiteho nanjye niyiteho munkunde mbakunde musubscribing ariko mu liking comment section n'uruganiriro ubundi mwiteka komeze aturindane uwiteka abandindire ciao.